Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kanong ston bocor an Social Welfare Association lingba usketri uba UN marbanyang kala pentip syabaro kipai ba nang bamdo masi hakathan nong ston nakadaw ka jingkiudor ki masi nakijakathiet hakajela barkumju na syabar kajela kaseng kambasi ban perkiuno yakado jong kado masi hakajinya krem bakilap thai kubor hanong ston uba UN marbanyang ulong bakaseng kan perkiuno yakado jong kado masi nakasauspa sanpho syakasanspa sikilo ba naka arspa laipo syaka arspa sanpho siteng kilo barkani kador thmai kan trikam no nadu kasitarik unai lar adja apun reo nakaliang jong ka asion ka kerpat yakipai ba nong bamdo masi bakin ai ka jinya telang bar kaseng ba nakadaw kicing memlakiar kicing tiu jong kimasi di kicakatet kibadi nak po jala nani nasaba jala ru dengi kum kaseng di mosing ha pa kiu no ya kador do mesti kata long san spa tingkai kilo ba aspa san ko tingkai 10 kilo dengi kitu ban kerpat ipi baro kipai ba nung bum do mesti ba kit subha ban trelang bangi kum kaseng halor kali kenta kenang ba kanlong kebayai be jadi ti da kali kicing kerpat tinggi kaseng sabaro kipai ba nung bam do mesti bahasa kawai bakani kador thamai asa trikam no nadu ka sitri agos arajar akunri bahasa kawai padai kalong ba yamta kani kador do kadang nei keju hadu kalai kui trik andre ha ka sitri jong agos ka sadai kador ma yamta kinale kani kador bari kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya kawai katham artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba arpautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka dan ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan